Hmm, sambalnya pedo guys. Abak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel Pusak Masak. Di video kali ini aku mukbang lagi guys. Di sini ada lalapan mentah guys ya. Nih mantap banget guys. Ada tomat guys. Tentunya di sini ada sosis dan juga ini kacang panjang guys ya. Langsung kita makan aja guys. Sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Langsung kita makan guys. Tuh. Wow, di sini ada tomat guys. Kita cobain dulu ya. Sosin guys. Mantap guys. Tambah lagi guys. Pakai nasi. Kita cobain guys yang panjangnya. Tambah lagi guys. Sambalnya pedo guys. Abak. Porsinya segar guys. Mantap banget. Sore-sore guys makan banget. Sore-sore makan lalap pakai nasi. Sambalnya mantap guys. Loh, yang panjang guys. Oh, tambah lagi guys. Lalapnya mantap guys. Tomat guys. Lagi guys. Wow. Talo.
terusin lagi guys. Tebok. Yang panjang guys, sama sasin. Wow. Mantap guys. Sekian dulu guys videonya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe aja. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.